Ali ajde da onda polako utonemo upravo u taj institucionalni okvir i problem tog famozno, kako vole da koriste danas tu sintagmu investitorski urbanizam, ja ne volim tu sintagmu zato što mislim da degradira reč urbanizam. To je nedostatak urbanizma kao takvog. To može biti neka investitorska oligarhija ili ne znam kako to da nazovem, neki investitorski haos ili pohlepa, ali urbanizam je ono što nama fali i vi ste se upravo kroz urbanizam, a evo vi ste i stručnjak u toj oblasti, na vreme uhvatili tog problema urbanističkog. Pa eto, ispričajte nam šta je bio problem i koliko je bilo presudno to što ste na vreme prepoznali taj problem, jer znam puno primjera u gradu gde ljudi nisu na vreme to videli, onda su došli kad dođu u bageri, to je već kasno. Mnogo ti hvala na ovome, stručnjak iz te oblasti. Nisam sigurna da li je to tako. Što više radim i što više učim, imam utisak da sve manje znam. To je odlika pravog stručnjaka. Iskreno, onda pije vodu, onda mogu da budem stručnjak. Pazite, mi smo u naselju uradili jednu stvar pravovremenu koja je imala pozitivan ishod za sada. Šta se dešava? Dešava se da vi u društvu imate situaciju da kad ljudi reaguju na nešto što treba da se zida u njihovom okruženju. Kad vide ogradu, bager, tablu. Kad vide ogradu, bager, tablu, tad je već donet planski dokument, usvojen, izdati lokacijski uslovi, izdata građevinska dozvola i prijava početka izvođenja radova. Znači sve zakonom propisani koraci završeni i stiže gradilište. I tada se stanari organizuju jer sad odjednom su shvatili da ne žele neki sadržaj tog tipa u njihovom okruženju. Znam za malo primjera koji su uspeli da se odbrane, recimo, od takvih nekih gotovih situacija. Mislim blokaši 37 ili čak nešto tipa Dal Peti Parkić, jedan park na Banovom brdu. 70, svi 70. Tako, ali tu mi kao pojedinci... Odbranimo Teslu, Pančevo. Sad pazite ovako, mi kao pojedinci kada dođemo u tu situaciju moramo da budemo spremni da radimo i neke nezakonite stvari, da mi budemo sad ti koji primenjuju neku vrstu sile. Sad mi imamo masu ljudi koja će nastupiti silno u odnosu na sve ovo što se zakonskim putem došlo do neke situacije da je tu sad odobrena gradnja. Najbolja situacija je kada je neki investitor krenuo nelegalno da gradi pa ga onda stopiraš i onda možeš i nekako sudom i drugačijim nekim putevima da obustavljaš takvu vrstu rada. Ali ako je sve u skladu sa zakonom, papiri završeni i ti izađeš na takav teren, teško je to odbraniti. Međutim, mi smo imali, ja ne znam, to je bila slučajnost, verujte mi, 2015. godine. Jedna moja prijateljica, znajući da sam negde u struci i da se bavim takvim poslom, pitala me kakva to fabrika za preradu komunalnog smeća treba da se gradi na Ceraku. Drugo, nemoguće. Mi smo pod potpunom urbanističkom zaštitom. To je ono što sam ja tada znala. I onda sam malo googlala, malo istražila i onda sam shvatila da zaista postoje izjave tadašnjeg, sad ja ne znam funkciju koju je imao Siniša Mali, menadžer, gradski zamenik gradonačelnika ili tako nešto. Nisam sigurna, neka mi se da oproste, stvarno ne znam tačno, ali sam pronašla u časopisima, u novinama, izjavu da je potencijalna lokacija za fabriku za preradu komunalnog smeća, zamislite gde, između 2 vrtića na Ceraku, u onom neizgrađenom delu koji je isprojektovan do detalja. I sad svi smo mi znali, ja sam razgovarala i sa komšijama koji su starosedeći, oni svi znaju ljudi da je to sportsko-rekreativna zona i da tu treba da bude sportska sala, bazen, tako nešto. Nisu znali baš detalje, ali tu se čekala da se izgradi sportska zona, sportsko-rekreativna zona. Ja sam onda krenula da istražujem i shvatila da postoje važeći urbanistički projekti čak. Znači,
sad da ne zalazimo u detalje stručne terminologije, to nije klasičan planski dokument, to je urbanističko-tehnički dokument. Marušić i ekipa, znači projektanti su uradili toliko detaljno te urbanističke projekte, znači imali su čak i idejne rešenja za deo, na toj teritoriji je bila izdata čak i građevinska dozvola za multifunkcionalni centar koja nikad nije realizovana, ali ulazi kao stečena obaveza u dalju razradu. I zaista shvatim da je već završen rani javni uvid za PDR komercijalne zone na tom potezu. Znači, to je bio šok, potpuni šok za sistem. Tada sam kontaktirala Marušiće, tada je i Darko bio živ, i uspela da, već sam bila u panici, znači prošao rani javni uvid, šta sad da radimo, zato što znam za procedure, kako sad mi kao građani da se obratimo bilo kome kad smo propustili taj neki prvi korak. I onda smo tu nekako zajednički krenuli da sa Marušićima dogovaramo dalju strategiju, šta ćemo i kako ćemo. Organizovali smo, znači stanari naselja Cerak Vinogradi su počeli da se organizuju 2015. godine prikupljanjem potpisa i podnošenjem inicijativa za obustavu izrade plana detaljne regulacije komercijalne zone. Zamislite, tako se i zvao plan komercijalne zone naselja Cerak Vinogradi. Sad o daljim nekim koracima mogu da pričam, ali ono što je recimo još zanimljivo, a vezano je i za zaštitu, za tu potpunu urbanističku zaštitu, pazite to, po GUP-u iz 2003. Ono što je nama promaklo, a recimo da smo to videli na vreme, to je ono o čemu sad pričamo. Kad je pravo vreme da vidiš određenu stvar da možeš da reaguješ? Mi smo propustili izmenu GUP-a 2009. godine u kojoj je ta zelena sportsko-rekreativna zona prefarbana u crveno, u komercijalu. I to je zapravo, i do dan danas je ostalo tako. Znači mi smo uspeli da se izborimo da to ne bude PDR komercijalne zone, nego dela naselja Cerak Vinogradi, napisali inicijativu, napisali šta želimo u tom delu. Marušići uradili prostorno-programsku analizu, direkcija prihvatila, finansirala to i prostorno-programska analiza na osnovu naše inicijative koje su radili Marušići je ušla u plan detaljne regulacije koji je usvojen 2021. godine. Znači, borili smo se 6 godina rovski. Tako da, ali može se i to smatramo onako baš, pa mogu da kažem, velikim uspehom i mislim da je to pravi način da se u pravo vreme reaguje.